for me ma obibia akwaba nyamehwe mo seda ne da munya ebreji edwati eye ensem a ye de ebebesomo e wo tumaje echafidie kase yi eso munua ba epesi kapa e na motimini na gana wahala dwumedie e na mani gusu a mohwe na mo nim se ade cha ade se bia yete ensem fofo na se tenti yensuso de gyenyai eye eche so ade biara eda eno kwa mo mayen kana enoma ekoso enoma chese enoma ekoso no wodwen ho a wonte eye asie se die ye yan kasa ye culture entity ya aya ye tete ye hu anase ye tete ye emra yesua ye kokopiemu ewo obi man so ani akwakwa adopt nipa no ne culture ene ne norms na ye di edi edwuma ewo eho no na denti ene ma meka eye sa ensemwe video bi ababeto eye ya pono eso a ebusuafo edi se wonsoso wuti eye emu ensem na ensem no emu enchemu eye se US based eye Ghanaian lady a ene de nidi ememeto dwane nsoso wono ankasa ato anase wasesa nikunu enyoma ede egu eye abonten the outer skirt of eye womo efie no animu a nyina eye se bema wone netie no ade no betimi atene ama se no bema no wontimi ntua rent na wono obabesie atua eye rent for 2 months pandia ene wantena ho ma bema no entena eye edam ho ebi enunti no wasesa eye abrantie no enyoma ede egu abonten ede ama ne se wono so empem na won konkope eye ebrabi embo na abrantie no video ni mu no tisa abrantie na ego ni dinsem eye nana bedi akon a chese Ghana fo dodo na ete eye nsem no akwakwa ye nyoma bi a wo mo dwen ho a wo mo ente eye asenabusia wo man ko hwe video no na ye bra ye gu abonten pa letimi ye gu abonten ni na bench ya dan kamienu ni magu abonten utumi no magu abonten en fan form Fami man why meme na nampunsa pa ni Nana bedi akun. Nana bedi akun ye. Ye gu abonten pa. Letimi ye gu abonten. Ni na. Bench ya dan kamienu. Ni magu abonten. Utumi no magu abonten. En fan form Fami man why meme na nampunsa pa ni nana bedi akun nana bedi akun ye Semo amakwa kwati eye ebi ebra eye abaya no esesa eye nyoma na chese bema na nkasa eye na bedi akwo no na wo twa eye video na chese wo kire mu a eye abaya no se wo sesa ne nyoma gu abonten a wonfa nkwada no na wono de obeye de obetwa eye na brabo so a wote wo chise abaya ne kasa yan nkwada ne de maye de mafa na chese wo si na adwimpi se wono de eye bema no wo pam no ede eye de afri honum na abusuan se eye entity ye nya no ye man Ghana emu se eye man mementua rent senke ni nyina se nyoma ekoso ama no eno na ye didi edwuma ewo ahanoma enti nkan krofo benya edan adem da bio eno mebi wo honoma ye ya na se ye ndwene eye ehu se emfa ho se wonu oba no woni be ma ne na breye na munyina kokopie mu wo se be ma ne di kan na wo bebe fa wo se wo oba no na wo kokoduru ho no mansa na wo kwa kofa be ma no ni nyina enye den ensesa hwe the fact se wo ye Ghana ni no kai hunu se ye den ya wontete ye die wontimi ndan free ehonum enkonkofa wo bi entete ye mfa nya wo de wontimi ntu sungu ensesa ahaban emfa enhwemu de biara eda to the extent they say be ma wo ne tie se wontua rent
enya de se wo tua rent nti wo sisa eye ne nyoma ede eye egu abonten na onkonko pe baby da by time na wona na tie na wonu ni tua rent ne de eno de wandwen ho se ana wa hu nyansa se be ma no na etua enti no menene etina Bema no na ye sentimi so me ye bibi eye den e aba anenti na ema edrum ne bia yetimi mema ye ho so si yenya sika si yenya enoma bia ye hu ye ho se yenya ye no wonu a te se bema no ahwefom bema no eni bi enti ne yeso ye betimi amema ye ho so ne so mema no so mu dua bu ebu esa ne se mu wo sika na de mo de ye ma no eno so na kire se wo ba no so onya bia wo bo anaze wo no so ebe ye den ebe yi nani ede ama ebe abokonkra na o ne ne tuwe na de bia na mekoba I say na just odi eno etu ne ho ewo honom e na be den na oba no susu be nya bia ye bi ejina wo no susu entimi emfa ebi eniu moma ye mpre ye ho ase ewo ye niam mu se ye nyina ye tie se ye tu ana mo wo bibi mu se ye di dwuma ewo ba bibi because ye den ya benkum edware nifa e na nifa susu edware benkum na ye ya ade se be hwe ama benkum edware ni benkum na nifa edware ni nifa enya de se ye betimi etu eye anamo ne kan mu kan so hu se awade susu no eye nipa mienu ene tu aye aware akonto no ema no eye den esi eye epi enti ema ye ndwen sem ukokopie mu ewa abrochimwa mu a ene ema ewo tumi che mementi no na eno ano no wonsusu wo ye eye de wo wonsusu wo beye se de bia wo be ma be ma no eni magu asa na be ma no abofom ne kan hu se wo bofom a eni magu asa no ebi account na abusuan video no beto abonte no commenter eba no eni enhweda enye kamakra obi dia wo de eba wo say my wife that I brought her from Ghana to Germany has done the same thing to me. When they get to abroad, they become monster. Will be at here and no comment in the adults make us making kanya. Just say, and now they say a best sorry and so I yawa a binum elf, Muma and can say, ye free baby, and the aqua piemo away, a day will be a man so. Wouldn't mean for will be a man so, and your woman, you almost say the whole and the chichi crow at the dance so. Kai say. Woo say a den ya woman mu ne den ya de wo ebeba se den ka wo be pese ge be ye wo no e wo woman mu e bia obi man so ne nyesa e ne be ye ma mama ye mra ye ho asio because e den ya ye ntimi nye tire de biara da se nke betima ye tire anka bible enka se e ye be ma e ne ye tire o se be ma e ne ye ni tire ye obusuan no eti oba wo de wa se den ne se wo be bra wo ho asio mama sa ho brase no enko so a enwo ye mu enfo hu ni sika wanya enfo hu ni ejapade a wo enfo ne enyoma wo na no etimi aboa ama yansusu ya na montu ni ene ye ni sodi hunu etimi abam na da ye ya dwensem ye be sodi gina emema no ekonso akai hunu se wonsusu no eye den ya wonsu ba wo ema ni bio na wo ba be ma esori gina wo ma mo konso ebe ye wo dana moma ye mpre ye ho ase na aya enumu no ye nyamu eye ensha video yi mu eye den na wo susu betimi aka ede fa abayi decision na wa take no eye right na foto be na wo susu betimi ede atu eja for bra e too much in your comment section like your videos na share wait me follow yen e your IG page and the BM so yen Twitter page so @atuma_gh_ medi e de appear kapa that's ne ye be sane share medi de Isaac Odwampo obetun afem the great tampo mbrembren wonu me kan woni ehwe too much gh mu ye too much na me so me ye amo fire too much gh we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much gh.